kali ini Aye kagak mau lame-lame. Aye mau ngenalin nih saudari Aye onde-onde cantik yang kalau ngibing jauh bener dah nyampe Sukabumi. Waduh, kage pengkor apa ye no kaki. Namanya Empo Sabil. Yuk, Empo Sabil, kenalan ye. Ame teman-teman YouTube Aye yang tadi udah Aye ajarin no. Oke, yuk. Halo teman-teman pecinta ondel-ondel. Kenalin nih Aye Empo Sabil. Pantengin terus ye channel kali ini Explorer supaya semua ondel-ondel bahagia. Jangan lupa juga di like, komen, ame subscribe ya. Terus dipencet loncengnya. Makasih semua ya teman-teman. Begitu kan Pade, Jamile? Bener Pok, makasih ya. Tapi beneran Pok, ngibingnya sampai Sukabumi. Jauh bener Pok. Masa Aye bohong sih Jamile? Lihat aja nih, betis saya gede bener man, kayak talas Bogor. Wow. No. Lah iya, gede bener. Kalah betis Cristiano Ronaldo. Sampai Cristiano Ronaldo main. Iya Pak, demi pecinta setia ondel-ondel, Aye rela dah ngibing jauh-jauh biar Pade lihat Empo Sabil. Ya udah ya Jamile, Empo Sabil pengen pulang dulu ini udah malam, capek banget juga nih, pengen urut dulu, Jamile, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Salam buat teman-teman YouTube-nya. Nah, segitu dulu ya teman-teman video dari Aye. Gimana nih, Empo Sabil keren kan? Ya udah, jangan lupa like, share, ame komen, subscribe juga, aktifin lonceng notifikasinya. Yang pada suka, like dong ya. Yang kagak suka,